Pozdrav svima ljudi, ja sam Udar iz ekipe Tilproof, dobrodošli u novu epizodu kviza, treću po redu. Danas su sa mnom dva nova gosta, to je Zako, glavni čovjek iza Deep Fear ekipe, i sa druge strane Daisy. Momci, dobrodošli. Bolje vas našli. Daisy, ti si novi član Immortal Balkans ekipe, pa ajde malo ukratko reci, pošto nismo se sa njima čuli puno. Kakva je situacija trenutno tamo, da li vježbate? Pa super je situacija jer trojica smo već bili u prošlom timu Atomiku i ova dva nova igrača su individualno jaki, dovoljno jaki bar za nas. I za sad trening ide super, to je to. Ok, jako lijepo. Zako, od tebe čujem da vi pržite sve uveliko, kako ide na tom frontu? ASE se prži, pazi, dosta se napredovalo od prošle sezone. Mislim, ulazimo sad u ovu novu sezonu kao šampioni sa malo više konfidenca i sa dosta više iskustva. Tako da mnogo se radujemo za ove mečeve što nam idu. Ajde onda da priđemo na kviz. Ja sam vam već rekao prije nego što sam počeo snimati, ali ajde da ponovim ovdje za publiku koja gleda. Imaćete 10 pitanja, svaki tačan odgovor vam donosi 5 poena, svaki netačan vam oduzima 3 poena. Javljajte se čim znate odgovor i to je to. Jeste spremni? Spreman. Ok, dobro. Bazeri su spremni također. Ja čitam prvo pitanje. Koje godine je izašao R8 revolver? Zako se prvi javio. 2015. Tačno, dobro. Jako lijepo, 5 poena za Zaku, boga mi. Morat ćeš malo brži biti, Daisy, ako hoćeš da odgovaraš prvi. Dobro, idemo na drugo pitanje. Koliko koštaju dual berete? Daisy je bio brži za 200 stotinki, dobro? Okay. $400. $400 je tačno. Ljudi, ovo dobro tučete. Dobro, idemo na treće pitanje. Kako se zvala prva CSGO operacija? Zako se prvi javio. Operation Bravo. Ne, Daisy. Operation Payback. Payback je tačna, Zako, greškica. To je to. To je to. Tu je prelomna tačka bila. kako sam izgovorio, odmah sam znao da sam vidiš. Ne. -3, Zako, žao mi je. Daisy, laganih 5 poena. Idemo na četvrto pitanje na brzaka. Koliko snajpera imamo u CSGO? Zako je bio brži za 30 stotinki. Imamo 4. 4 snajpera, tačno, neći traži da nabrajaš. Ajmo na peto pitanje. Da li u CSGO možemo vidjeti koje oružje ima protivnik iako drži nož? Daisy se prvi javio. Vidimo mu na leđima. Tako je, da. Tačan odgovor. Zako, bilo je jasno pitanje. Ili samo nisi znao odgovor? Ja, nije mi bilo jasno pitanje, sam povezao. Zamišljam situaciju kroz smog. Dobro. Daisy, tačan odgovor. Idemo na šesto pitanje. Jedini e-sport tim koji se takmičio na svim majorima. Daisy se prvi javio. Fnatic. Ne. Zako? Fuck. Navi, tačno. Dobro. Koliko mi je dobro što znate ova pitanja. Odlično. Sedmo pitanje. U kom timu trenutno igra Kerrigan? Daisy se javio odmah. FaZe. U FaZe-u, tako je, Daisy. Odlično, 5 poena za Daisy-a. Gusto. Imamo još 3 pitanja do kraja. Osmo pitanje. U kom timu trenutno igra Bimas? Daisy se instant javio. FaZe. Gdje? Ne. Šta si rekao? Ništa. Rekao sam FaZe. Nije tačno. Zako, ti se nisi javio. Pretpostavljam da sad ne znaš što sad odgovorim. Malo sporce. Malo sporce, tako je. Dobro, 2 poena prednosti za Daisy-a. Imamo još 2 pitanja do kraja. Deveto pitanje. Koja ekipa je osvojila Snow Sweet Snow? To je skoro završeno, prva. Da. Ne znate ni jedan, a? Daću vam još 5 sekundi. Izgleda da je rezultat previše bliz, ne želite riskova, dobro. Nijedan ne odgovara. FunPlus Phoenix je uzeo. FunPlus Phoenix. Dobro. I imamo još posljednje pitanje. 2 poena prednosti je za Daisy-a.
tako da Zako, trudi se. Sad mi je šansa. Jeste. Koja ekipa je osvojila Star Ladder Major Berlin 2019? Daisy se prvi javio. Astralis. Astralis. Tačno. GG's. GG. Vidiš, Zako, javio si se, ali znaš koliko kasno, nepuna sekunda. Šteta. Nepuna sekunda te Čekao odvajala. sam samo godinu da kažeš, A ne, viš kako je Daisy. Crazy, i onda kako si rekao godinu, onda mi je bilo jasno. Da, viš kako je Daisy, iako imao 2 prvina prednosti, rizikovao je, nisam ni rekao godinu, javio se odmah čovjek. Nema, to ti je pravi takmičar. Ali nisi trebao onda godinu na kraju govoriti. Dobro, rezultat na kraju je bio Zako 12 poena, Daisy sa druge strane 19 poena, tako da nije bilo toliko blizu, ali bilo je uzbudljivo, drago mi je. Ja mislim da je ovo kviz gdje ste imali najviše odgovore, ja mislim do sada. I znali ste ono baš neka dobra pitanja, onako instant. Nije bilo nekih zbunjujućih situacija, tako da to je to. Daisy, ti ideš dalje. Zako, tebi hvala na gostovanju, hvala ti na takmičenju i hvala Ništa, hvala vama. na znanju i neznanju koji si pokazao, kao što ima govorim. Najviše mi je žao za onu operaciju. A dobro, da, ono ćeš što prije da odgovoriš i na kraju pogledaš. To je to. A dobro, bitno da Nema znao veze. da je feedback. To je to, ljudi. Nema Daisy, veze. čestitke još jednom, sretno vam ljudi sa mečevima. Čestitam. Hvala. I Hvala Daisy, puno. tebe ćemo gledati u nastavku. Hvala ljudi i hvala vam što ste gledali kviz, vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav! Ćao. Ćao.